Denge pelin daran in payzê kudbin ningên mirov de dikin qirçînî bila bang te bikin. Bila dilê te ji dilê te nûradiya te dûr bixin û bi yek kavê vemirînin. Bila xuşka te ya biçûkê varî benda şekirên ku tê nema werîne bimîne. Bila yara te nema te hembêz bike û tu carî tiliyên te bi heneyên sor nebin. Bila çiyayên te bêxezal bimînin û çemên te hemû biçikin. Bila konê te lê ava kiribû beca joka bifirin tevî zozanan. Bila sêdarkên te jî hebin wek Şêx Saîdê Kal û Xazî Muhemed. Bila ev dünya neya te jî be. Îşev şeva awile ku stêrk bêyî te diçûrisin. Îşev şeva awile ku bajar bêyî te dimire. û kevokên bifirin neman li esîmanên ku tu lê dinare. Sıhat xwe ji helbestvan Şêx Musefer re ku bi vê helbesta xwe Kurdê Rojhilatê Kurdistanê İhsan Fetehyan ku hatibû sêdarkirin bi bîranî taştêya li gel dostan li kuçe û kolanên Amedê dest pê dike. Çend salin tu helbest dinivîsînî bawekî profesyonel? Helbest nivîsandina me ji hema bêjin salê not û yekê vir de yê dema Stenbolê me Amedehî dixwend. Berî wê bêguman min dîsa dinivîsan lê Kurdî deva ji roja roj min dest pê kir hetana not û yekê û vir de min dest helbesta Kurdî kir. Başa dema te helbestên xwe nivîsan. Helbestên evînî bû yên niştimanperwerî bû ji te ji ku dest pê kir? Yani bêtirê civakî bûm bi rastî wê demê. Ji ber ku salên notî tu dizane hinekî din gelek meseleyên Kurda di rojevê de bû em jî nav meselê de bûn. Tu bû ku nekî hinekî bêtir helbestên civakî bûn yani. Helbestên civakî tesîra wî ser civakê heye? An helbestên niştimanî û evînî? Ez bawerim yani her helbest li gorî xwe tesîrekê xwe heye li ser beşên civakê. Lê yani kesên wek me yên Kurd û milletên wek me bêtir bêguman helbestên ên niştimanî ya jî em bêjin Kurdî bêtir tesîra xwe heye. Tu li Mêrdînê ji dayîk bûyî? Li Dêrsimê te çend sala kar kiriye? Hatî 16 salan jî li Amedê dijî. Kîjan bajar zêdetir tesîr li ser helbesta te kirî? Yani ez bawerim ji ber ku gelek helbestvan û nivîskarên wêjeya Kurdî ji Mêrdînên ez bawerim belkî Mêrdîn bi xwe wek ku çawa dibêjin helbestvanek hinekî divê ji tesîrên dayika xwe hinek bimêti wê helbestvaniyê wisa dikare bi helbestvan yani bi xwendinê jî û bi em bêjin bi xebateke zêde jî tu nikare bi helbestvan erê dikare bi roman nûsek çîrok nûseke baş lê dibe ku helbestvan hinek ew hêst ew ruh bi te re hebe ji berê de hebe ji serî de hebe ez bawerim ew kesên ku em li Mêrdînê çê dibin belkî ew ruh ji Mêrdînê derbasî me dibe yani ji Mêrdînê gelek helbestvan derdikevin gelek nivîskar derdikevin yani Kurdî dinivîsin ez bawerim bêtir belkî biçûkaniya me ji ber ku li Mêrdînê derbas bû tesîra Mêrdînê bêtir be. Ev pirsûsê dibêjin pirsûs embara mêra ye. Tu jî dibêjî Mêrdîr embara helbestvan e. Yani helbestvana ji bêtir ên ku bêjeya Kurdî ve ana tu statîstikekê derxe li Bakur dibêje ên romanê dinivîsînê çîrokê dinivîsînê helbestê dinivîsin ji kîjan bajarê Kurdistanê yani tabe ji bo Bakurê Kurdistanê ez bêjim bi rehetî dikare bêje sedî heftê heştê wî ji Mêrdînên yani. Sedem çi ye? Yani tesîra binxetê ku asîmilasyon bişaftina zimanê Kurdî çê nebiye têkiliya birû beyan mesela tesîra xewarê ku li Rojavayê Kurdistanê li Şamê derket û di hêla kelopela Kurdî de jî xizmetek gelek baş kir ji aliyê Celadê Alî Bedir Xan ve û li aliyekî jî em lê dinerin cegerxwîn kesên wekî cegerxwîn li wê xetê bûye. Tesîra wan yan? Aslında te di hundirê pirsa xwe de bersiv jî ez bawerim te hinekî da ji ber mesela ku di wextê xwe de ji salên 1925 şûn de mesela Şêx Saîd ve serhildana Şêx Saîd ve gelek hunermend nivîskar rewşenbîrên Kurda çûn bin xetê û xeta me ya li wê derê ya Mêrdînê ya li Sêmînê ya komjêr mesela serxet û binxet dibêjin ewana pir nêzîkî Rojavayê û ew tesîra xwe ya edebiyatê li ser Bakur jî kir yan taybet li ser Mêrdînê heye ser wê xetê ji ber ku gelek nivîskar li ser wê xetê mesela heman tişt li Amûdê heye heman tişt li Mêrdînê li Sêmînê li Qoserê Qiziltepe heye yani ev wek em karin wek berana te got ew kaniya wêjeya Kurdî hinekî wir xwedayî der. Başa wê çaxê em sohbeta xwe ya helbestê berdewam bikin lê em bi taştê re berdewam bikin ciyekî dîrokî her ku em hatine nava Sûrê em taştêya xwe jî bixwin bila taştêya me jî bi tama helbestê be. Kerem ke.
Kayıca tam taştı biliyorum. Tam taştı yani tam helbesti. طعم هلبس جا تاشتي خوش ترى مجبور انه خانه برچی بونن Helbest kaç an taştı. والله مقوت يا اخو يعني از باورم هر جي جبو من تشتين سركي جيانين يعني دويم هنكي دن يعني جيانا خود وك خوارني جي بدن ويجي جي هلبستا كردي جي وحمي بشن ويجي كردي قال لك helbest van dibêjin helbesta mirov wekî zarokê mirov e. Rastî jî wisa ye. راستي يعني بلكي هلبستا تاني اول زاروكي تاني اول بلكي يعني برتقال تاني اول زاروكي تاني اول ب وباشا برتقال ديمين بزاروكي تاني ديمين سيمين او خو دوباره كرنك هي يعني بلكي شباندنا كي بيفير انجي هي لي حسكرين يعني دفرت تشتي اساسي حسكرين يعني هر کاری جدی بیرون گیر براستی یعنی گاوت دبیم مروی که سرکفتی الجیانا مروی ابنارن او مروی سرکفتی سدی سد جوی کاری خو حس کردن مصابون مروی سرکفتی هلبست جدی گاوت بخوازه به هلبستوانی که باش پر باش دبی براستیش هلبستی حزب تو وقت خو به هلبست رازده درباز کی یا بزارو کی خورم آنها بهتر بزاروکی خوره لبری بهتر به هلبستی را بو هنی کی من نابر براستیانا وقت بجن پرتکامنی یکم 2006 یا دویم 2011 درکت جوی دمی حتانا دوسیه که من یا هلبستی آماده زودی لی من هنا در نخستیه جبرویجی از دکارم بیشتر بهتر بزارو کاره دناف دنگ بیجا تاید بیجا میره دنگ بیجا شاه دنگ بیجا دناف هلبست تا کاتگوری که صحیح تو میره هلبستی آن بابی هلبستی پیشیز بابی هلبستی من کشکام هلبست ناوینا لیبراستی از گلک سالاجی من جبو خو من نگوت از هلبست کارم از هلبست فانم یعنی دبا کنو زانم پسیکولوژیک درونیک شویه ما یعنی از هلبست دادن بیسینم از وید زانم و پرتوکی مهنن و سر هلبست دکارم چند گوت ناجی بیشم لی جبو گاوا کوم گوتنه که وسا پر گران و یعنی گوتنه که مزن ام بیجن که میری هلبستی و باوین هلبستی ام بیجن دناف کرداد گله کسانن و تایبت ین بری کوم هنگیل سرشو پواندش نه رومان و چیروکی دهنگی در وجوداتر یعنی دما ام بیجن هر پرچه کی مرو هلبستوانه کی باش بناقینه کین براستی از نخوازم زیده نوا بیجم برکو از ناوی کی بیجم احتمال کو از نحکیل ناوی کی دبن کم ده تگهن هلبستا کردی دا یکو به هلبست العلاقه دار ام دبینیم چند تگهن هفبار سمبولن هفبار درد که بودنش مثلا شف ستیر دوی جغاره پله پله پاییزه وشیای چای که قاچاق یعنی شما کرد نکار جوان تگه ها رزگار بکن تگهن نوبا آفرینا افنه که تيجين رياليزمين يعني راستين ان كنت دبينه تذكر تماس يوم كل برجع بتاعي وقت تشتكي هنا كي هسان براسي بلكي جبرويه قاوا كبري انا بحث كلمه قلت هنا كي هلبس نام هيس بخوي هيلينوين سورياليستوني ناوي ماني كو خيال من او تشتانا تنن ياجي خيال من نفريه من بيتر بحث هيستيكر ليه او رخنيات هنا كي تجي ديج بركو قال لك هلبس بانج في كاتيجوري در نكتن جي مرحله درباسي مرحله كده نبون حتى قسم فازو خدتي تو هر زداش كي جا هلبس تقو حستك شكيجان هلبستم يعني افجي وك مثلا هلبسمان ابو بو من اوجي براستي كي يعني تمام دما داوي قامك مرو هلبست كي دنيس نجبرك هلبست تاني داوي هست تاني داوي بيتر بلكي تجي حزتك اما هنا هلبسي مان قامك وزبط قرم لي تخوينم مدبوي دمي كيجا باور بك از نكرم ويجي برس بدن يعني قال لك هلبستين بيرام قال لك نافي لي ويشاخي از بيج مشترى دما خزال ترقيا دما خزال ترقيا ناس ويش عايش بو خاطريته زي هلبست كون بلا دياري تفيجي بشتي غزال ترقيان ازي حشتا بكم حرقاف هنكي دن بشتي تمن هشتو تشوجي ازي حشتا بكم حرقاف هنكي دن بشتي تاز كوشتم وتشوجي ازي حشتا بكم حرقاف هنكي دن بشتي آب نماد جمانده ازي حشتا بكم حرقاف هنكي دن پشتی غزال ترقیان جدارستانی خواه ازی حشت بکم هرگا فنکی دن پشتی چوک و نگریان هیلنین خواه ازی حشت بکم هرگا هیم بتر پشتی آب نما غزال ترقیان و چوک و نگریان
صحت خوش مال آوایی و پرسم مها تو دعالیه که دا تسلوکاتی کامله نویسکارین کرد کرد پشت تبوی سلوکی پنا کرد یا نویسکارین کرد که هر چند پرچه بری خستن کرده او چون ها تنه کاری هلبسته هلبری نتا زده تر بو یا کمتر بو جبو او دمه کت کار دکه جبر کت ناف سازیه دیه جبر کت بهتر کارین انداما و چالاکی و پانل و کنفرانسینی نتوی ناو نتوی تر نوان کارا دیه هنه کنسانتراسیون تا کم دبت بکنه که لیان ایرو گاوا کت سنه که ده جبر کت جوان کارا هر چخاص باهی که خو بخش دنوان کارا جی دیگرم جی لی دیساجی ام بجن هلبست هر گاف دیجانا مدبو آنها هدی هدی آماده هیا خود کم که زوده یعنی نزدیک 5-6 سال که دوسیام موسا آماده و سکناندی بو از وی جبکم وکی پرتوکو درخم اگر تو نبیه هلبست وان تبیه چه تجمع پرسد جارا خود تشتكي هريم خاصي از من خاص از من فوتبوليستك فوتبول دريزم مش بريد من اماتوريج فوتبوليستي تشتكي وك سبور يجي دليزم تشتكي وك سبور وك لستنا فوتبولي من تطمينك وك شخص از انا بلك راح تقارن بيجم لي دما من هلبس نويسان ديجي دما كم هلبس اخو خدان ديجي همان بلكي ندوي ياستي دبل لي همان هست از جيامم اللي مخابن تشتكم دخوازن جياني ده جالك جارانا بوي يك جي جاوب بجبوم كم من بايك بروفيسيونال نستي باشا تو كيجان تيم دغري يدي زعمت سبوري دغري ده قطعا نتوي ده ليجندن ده كيجان تيم بردلتا از بارم جالك كورت از اسبانيا دو حب تيم دغري يك جا اتلتيكو بيلباو يجبر باسكي از دغري يك جي يجبر كاتالان از برشلونه دغري يرجع زعمت سبوري دغري فرق دخيل على يلا بيجو باشه وش اخي ام صحبت اخويا خوشك ب تمام کردن هلبسته بدایه بکنم بلا تاشته الگل دوستان به تمام هلبسته به هر که سپاس بوتجی و همه بینرین و تماشاچیان واجی از به هلبسته جی هلبسته که وینیزی بخونیم داوی و دیاری همه کردات کن کسین اویندار و کسین کنه کشتن ام بیژن مراد خو اگری بخولی تنه هاتی نوروز جی نهاتی روش شوتی بهنا بهاره دست به نکرادار خرشکه کی آگر لی ندا لی تو بهاتا نوروز دیلان بو بدلان بو بهار ندی بهری تجار هر در آگر هر در آدار تو بهاتا و سه دنگا بلیلان دا عرش و ازمان و آگر به مبکتا امی بیگیر تو بهاتا و دوست باوی من جچیای شنگالی اوینا درویش عبدی بره و بکرا لی تو نهاتی ازمان باران آگر خلی اوین سیوما زارس